Ikaze muri amakuru ku buryo burambuye shuti bakunzi bacu yo muri iri joro yo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 mwateguriye kandi mugiye kugezwa nanjye Fabrice Morana nayo dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Igifaru cy'ingabo z'u Burundi gikomeye twirwaneho yagihinduye umuyonga iragishwanyaguza naho mama 23 kugeza amasaha yigaruriye Puezero yose bidasubirwaho. Nituva kuri inkuru kandi turabwira yuko mama 23 yamaganye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira igihugu cy'u Rwanda. Naho nituva kuri inkuru turabwira yuko umutwe twirwaneho urwana uburenganzira bw'abanyamurenge aya masaha umaze gufata uduce tubiri wirukanye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizo ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho, turagaruka mu kanya tuyarambura. Ikaze nanone muri amakuru ku buryo burambuye. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo amakuru yacu ni munyemerere tuhere kuri inkuru ivuga yuko twirwaneho yahanuye ibifaru by'ingabo z'u Burundi. Imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa twirwaneho urwanira uburenganzira bw'abanyamurenge uvugwaho gusenya igifaru cy'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse iyi mirwano ikomeje gukaza umurego by'umwihariko mu bice bigizwe na teritwari ya Fizi. Amakuru aturuka muri ibyo bice kandi avuga yuko icyo gifaru cyasenywe mu gace ka Murima hafi ya Puezero muri teritwari ya Fizi. Nkuko ayo makuru abivuga, icyo gifaru cyari mu rugendo rwo kugeza ubufasha bwa gisirikare ku ngabo ziri ku rugamba muri ibyo bice mbere uko kigabwo igitero kikangizwa mu buryo bukomeye. Amakuru kandi yizewe agira ku kinyamakuru Minembwe Caption News yabashije kubona avuga yuko icyo gifaru cyari cy'ingabo z'u Burundi FNDB zifatanye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika ndetse n'ingabo za FDLR zagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi 94 ndetse kikaba cyashwanyagurikiye hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe kandi cy'imyaka hafi 5 ishize ingabo z'u Burundi zifatanya na Kongo mu bikorwa byo guhangana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo na twirwaneho, ndetse iri huriro rigizwe na twirwaneho ihuriro rigizwe n'ingabo za Kongo ririmo kandi imitwe Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abacashuro baturutse mu bihugu bitandukanye nk'uko byagiye bitangazwa n'impande zitandukanye. Imirwano kandi yongeye gufata indi ntera kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu 2026 nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo za leta ritangije ibikorwa bya gisirikare bikomeje kongera mu bice bivugwa yuko bigenzurwa na twirwaneho cyane cyane mu gace ka Minembwe no mu nkengero zako. Amakuru aturuka muri karere kandi avuga yuko twirwaneho na FCM Vetruwa babashije gusubiza inyuma ingabo za leta mu bice birimo Ruhinamavi na Bidegu na Rundu na Karingi na Gakenke nyuma y'imirwano amaze iminsi myinshi. Imirwano kandi bivugwa yuko yahinduye isura y'ibirindiro mu bice bimwe na bimwe byari byarafashwe n'ihuriro ry'ingabo za leta. Nanone kandi andi makuru akomeza avuga yuko kuwa gatanu w'iki cyumweru ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zasubijwe inyuma mu duce twa Mikenke ndetse na Bilamboli na Rwitsankwa kuku. Ndetse muri iki gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukomera hafi yo kwa Murima nyuma yuko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bivugwa yuko bavuye muri Puezero, agace gafatwa nk'ingenzi mu kugenzura iriya mihanda yo mu birindiro byo muri karere. Twirwaneho kandi bivugwa yuko ishobora kuba igihe kigeze ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose yakwinjira muri Puezero kuko abasirikare bayo bari hafi y'aka gace nk'uko amakuru yizewe atugeraho. Abakurikirana hafi kandi ibibera hariya bavuga yuko gukomeza kwiyongera kw'imirwano muri Fizi no mu misozi ya Minembwe bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu mutekano w'abaturage ndetse no ku bikorwa by'ubutabazi, cyane cyane mu gihe hakomeje gushakishwa ibisubizo bya diplomasi bigamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shuti bakunzi bacu munyemere duhindure ingingo tuve kuri inkuru twerekeze no mu yandi makuru tubabwire yuko mama 23 yamaze gufata Puezero. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agaragaza yuko mama 23 yamaze gufata Puezero. Kuba rero mama 23 yarwanye bikomeye cyane igatira ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba FDLR n'imitwe Wazalendo bahise bava muri Puezero nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe hifashishijwe indege zitagira abapilote cyangwa se drone ku munsi w'ejo.
ndetse amakuru akomeza kutugeraho nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News. Ibikoresho by'umwihariko bakoresheje byari ibikoresho bikomeye cyane harimo drone, ndetse ngo ihuriro ry'ingabo ryasubiye inyuma nyuma yo kwibasirwa n'ibisasu bikomeye bituma rikura abasirikare baryo muri Puwezero rerekeza mu bindi bice rifatwa nk'ibitekanye kurushaho. Andi makuru kandi Minembwe Capital News yakuye mu nzego zitandukanye z'umutekano agaragaza yuko abasirikare batwirwaneho bamaze kugera hafi ya kara gace, nubwo kugeza ubu ngubu bataratangaza ku mugaragaro by'umwihariko uko bimeze. Amakuru ahuriza ku kuba bari mu ntera nkeya cyane ishobora kubafasha kwinjiramo mu gihe cya vuba igihe kidahindutse ku rugamba, ndetse uku kwimuka kw'ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa baryo kuje gukurikira izindi mpinduka zabaye ku rugamba mu misozi ya Minembwe na Twirwaneho ikomeje kwagura ibice ivuga yuko igenzura, ndetse amakuru ahari agaragaza yuko uyu mutwe wabanje gufata utundi duce nka Ngizi ndetse n'utundi dutandukanye mbere yo gusunika ihuriro rya FARDC n'ingabo z'u Burundi na FDL n'imitwazo darindori kava mu gace ka Rwitsa. Nk'uko kuwa gatatu kandi Twirwaneho nabwo yatangaje yuko yafashe uduce twa Bilombele na Mikenge, ibintu byatumye isura y'imirwano ihinduka ku buryo bugaragara mu bice byinshi bya teritwari ya Fizi n'iya Minembwe. Mu gitondo cyo kuwa gatanu amakuru aturuka mu gace ka Murima avuga yuko habaye ibindi bitero by'ibisasu byarashwe na drone itaramenyekana nyirayo. Amakuru yizewe kandi agira ku kinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News avuga yuko ibisasu bya mbere byaguye muri kara gace mu ijoro ryakeye, hakaza kongera kugwa ibindi mu gitondo cyo kuri uyu munsi ahagana saa 4 za mu gitondo. Ayo makuru kandi akomeza avuga yuko aho ibisasu byaguye ari hamwe mu hantu hari hagiye abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba FDL n'imitwazo random nyuma yo kuva muri Puwezero na Rwitsa Nkuku na Bilomboli na Mikenge. Amakuru yizeye kandi Minembwe Capital News yabonye avuga yuko muri ibyo bitero hafi y'abasirikare benshi ba FARDC ari imibare ya mbere ivuga yuko nibura abasirikare 24 bapfuye. Icyakora imibare ntiremezwa n'urwego rwigenga kandi ishobora guhinduka uko amakuru agenda asobanuka. Ku rundi ruhande kandi amakuru yatangajwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Fizi avuga yuko drone yarashe ku nyubako z'ishuri ribanza rya Ngurube riherereye mu gace ka Murima, aho bavuga yuko hari hashyizwe ibirindiro bya FARDC. Ayo makuru kandi avuga yuko nibura abasirikare 21 basize ubuzima. Kugeza ubu kandi ntiharamenyekana uwagabye ibyo bitero bya drone kandi nta n'urwego rwigenga rurabyemeza. Ikinyamakuru kandi ntikirabasha kwemeza amakuru akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi ashinja ko FCM Veturwa yaba yagiye cyangwa se undi mutwe uwo ari wo wose kuba ari wo wigambye iki gitero. Niyo mpamvu rero hakomeje kumvikana amajwi asaba ko hakorwa iperereza ryigenga riboneye kandi ryizewe kugira ngo hamenyekane inkomoko y'ibyo bitero n'abifitemo uruhare. Mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego mu bice bya Minembwe na Fizi, abaturage benshi bakomeje guhunga ingo zabo berekeza mu mashyamba no mu bindi bice bakeka ko bifite umutekano urushijeho. Abaturage bavuga ko kandi impungenge zikomeje kwiyongera bitewe n'ubukana bw'imirwano n'ikoreshwa rya drone, ibintu bavuga yuko byatumye ubuzima bwabo burushaho kujya mu kaga. Ndetse iyi nkuru twaba tuzakomeza kwibakurikiranira tukareba uko byifashe by'umwihariko nyine hari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iyi nkuru uko bizakomeza kugenda. Duhinduye ingingo amakuru yacu munyemere tuze tubabwire yuko M23 yamaganye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira igihugu cy'u Rwanda. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wamaganye ibihano uvuga yuko birobanura Amerika yafatiye kompanyi enye z'amabuye y'agaciro z'u Rwanda n'abazikuriye babiri. Washington kandi ishinja iryo tsinda gukorana na M23 muri magendu y'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, rikayakura mu burasirazuba bwa Kongo yajyana mu Rwanda. Amafaranga avuyemo M23 ikayagura intwaro no kuriha abarwanyi. Mu itangazo umuvugizi w'Umuvitora Lawrence Kanyuka yasohoye mu ijoro ryo kuwa gatatu yagize ati ifatwa ry'ibihano birobanura mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje ritanga ubutumwa budatanga umusaruro kandi nta n'umusanzu muke bitanga mu kongera amahoro arambye. Kanyuka kandi nawe
wafatiwe ibihano na Amerika mu mwaka wa 2025 yinubiye kuba nta bihano byafatiwe ubutegetsi bwa Kongo n'ingabo z'iki gihugu. Yanavuze yuko kandi yanamenya ko Amerika ku ngingo ijyanye n'uko umutungo wa Kongo ugomba gukorera mbere na mbere y'inyungu y'abanyekongo. Ariko kandi mama 23 ivuga yuko umutungo kamere wa Kongo mwinshi cyane urimo amabuye y'agaciro akomeje kungukirwamo n'abantu benshi bakomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa, mu gihe abaturage benshi bakomeje kwicwa n'inzara n'ubukene n'umutekano muke. Kinshasa kandi ishimangira yuko ubusugire bwa Kongo ari ntavogerwa, by'umwihariko muri intambara yongeye kubura mu mpera za 2021 nubwo imaze imyaka 30 ikongera ikubura. Muri iki cyumweru kandi mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya France 24, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire nawe yamaganye ibyo bihano bya Amerika, ivuga yuko birenganya u Rwanda bikaba bireba uruhande rumwe kandi bidatanga n'umusaruro. Leta ya Kongo kandi yashimiye ibyo bihano, ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutera indi ntambwe mu kurwanya ibico bigaburira intambara yo mu burasirazuba bw'igihugu. Ndetse umuvugizi wa Leta ya Kongo Patrick Muyaya yanatangaje ku rubuga rwa X ko ibihano byibutsa u Rwanda ko byihutirwa gukura ingabo zabo muri Kongo. M23 kandi ivuga ko Kinshasa ikomeje kwishuka ko igisubizo cya gisirikare gishobora kurangiza intambara, ikavuga yuko igisubizo kitari mu kutsa igitutu politiki, ahubwo ko kiri mu nzira politiki idaheza kandi yo kuvugisha ukuri isuzuma impamvu muzi z'ikibazo. Kongo kandi na Amerika n'inzobere za UN bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa 23 mu kuwa imyitozo n'abasirikare, ndetse u Rwanda rukaba rubihakana. U Rwanda rwose rukaruhakana ibyo birego, rukanavuga yuko ubwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kubera inkeke ku mutekano warwo, ruvuga yuko ziterwa n'umutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kwa kane ushize kandi Amerika yafatiye ibihano kampanyi enye z'u Rwanda z'amabuye y'agaciro, zirimo kompanyi za Gasabo Gold ikorera Kigali itunganya zahabu. Washington kandi yavuze ko kuva mama 23 ifashe imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 yo kompanyi yahindutse umufatanyabikorwa w'ingenzi w'abategetsi bo muri Leta y'u Rwanda na M23 ubwo baba bakura zahabu mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango cyagerageje kuvugana na kompanyi ya Gasabo Gold Refinery, kugeza ubu ngubu ntibaragisubiza. Amerika kandi ivuga yuko mama 23 ikoresha uwo mutungo wo kugura intwaro n'ibikoresho ndetse no kuriya abarwanyi no gukorera amabi y'abanyekongo b'abasivile mu gihe cyashize. M23 kandi yakanye ibyo birego n'ubugizi bwa nabi babashinja, aho bakagaragaza yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo ishinza abandi ari ibikora hari mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ikomeje no kwica abaturage benshi nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twirwanaho kandi ubu ngubu tuvugana yamaze gufata utundi duce dukomeye cyane ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikaze yahuje umutwe wa Twirwaneho uharanira irwanira uburenganzira bw'abanyamurenge, yamaze gufata uduce tubiri twari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi ya Minembwe, aho yirukanye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na coalition yabo bafatanyije, harimo ingabo z'u Burundi na FDLR ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu kandi umubare w'abaguye muri iyo ntambara urarenga 200, cyane cyane ko haguye ingabo nyinshi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iriya ntambara. Ibiri kuba mu gihe Twirwaneho ku munsi ku masaha yabanje gutwika igifaru gikomeye cyane cy'ingabo z'igihugu cy'u Burundi baheruka kohereza bari baraguze mu gihugu cy'u Burusi. Murabizi neza ko hamaze iminsi hoherezwa ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye Uvira, ziri kuva mu gihugu cy'u Burundi ku bufatanye bwa Perezida Ndayishimiye ndetse na mushuti wiwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo hariya mu burasirazuba nyine bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu kandi nta rwego na rumwe ruratangaza ibyo nkuru ngo biyemeze, ariko amakuru atugeraho yizewe 100% nuko mama 23 na Twirwaneho bamaze kongera gufata utundi duce tubiri tw'ingenzi hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kugeza ubu ngubu mama 23 ikaba yamaze no kwigarura Puwezero mu burasirazuba bwa Kongo, yirukanye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na coalition yayo, harimo aba FDL n'abacashiro baturutse muri Colombia bo mu mutwe wa Blackwater, akaba ari umutwe washinzwe na Erling Umunyamerika
Amerika ndetse n'aba FDLR bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ndetse hakaza n'abo wazalendo bakunze gusahura abaturage. Abo bose rero bakwiriye imishwaro barahunga, biza gutuma rero twirwana ifatanyije na M23 yigarura utwo duce tw'ingenzi hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njye nasoreje aya makuru nari nabateguriye kandi mbibutse gukora subscribe, like, share na comment, mbararekera amakuru